Ka kumeno Yesu owacho ni jolup bang'e kumae: "Pilembe ma eni awacho iu kumae, pod udieny pigira chama ma umito pikwo kununyo pigira kenda mikumo. Pirang'o kwo pire tek maloyo cham man kum de pire tek maloyo kendi. Ukenen agak, gichoyo kodhi-ngo, kadi akaya cham de gikayo-ngo. Gimbe kugoga nyo dero michoko gicham. Ento asu Mungu miyo igi cham. Man un, piu tek maloyo owinyo ma inogi-ngo? Ng'a mikindu keni ma pir apida chwiny metiyo kude chopo medo nindo achiel e kom kwo pare? Ka kumeno tek uchopo-ngo ni timo kadi piny manok ma kumeno, udieny pi gin mange nedi? Ukenen kite ma thiwe mithim gidongo kude, gitimo ticho-ngo, man bongo achwiya de gichwiyo-ngo wigi. Ento awacho niya, kadi Solomon mobedo kulonyo madit oronyre-ngo kut kendi maling' bachopo ni porire kupa thiwe achiel mikin ma enote. Ento ka Mungu ronyo lum mithim kumeno mutie tin ento uruwo nwang'u embe, pirang'o jubole ikendu ni wang'? Dong' ebiro ronyou maloyo-ngo? Yich munok kumeno, ka kumeno pod uyieny ku bang' chieng' gin ma ubichamo man ubimadho. Jo-kafiri ming'om keni re maku bang' chieng' giyenyo gin ma eni gicheke. Ento un wegu ong'eyo niya chan piny ma enogi obenegou. Mikwong'o uke uyieny ker pa Mungu, man ebimedo iu gin mange cheke. Eno lembe pa Mungu.